Eddie worker me worker no na be chese wonye brand afin ye de onua workers ni nyina Captain Smart ne dika mo ye me mobo mo ye adwuma obi ye kwankwan na betumi ama wo enkondwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac na obi ye kwankwan na betumi ama wo sa anyama we a e bo no ye fufufu wo peteki nkondwa Italy nkondwa Germany US Egypt nkondwa first class Isaac na obi ye bo na betumi ama wo na beto nkondwa Isaac na obi ye bo na service ka too much so eniema mu nyina mo akwaba mo hyehye biem ene mo ba ye firi kese so de ekoso e wo social ne media no eno na ye tenase a na ya pense emu na ebusua nia ekoso a trend pa na wotwe mu ye nua ba na mama Mcbrown enim se we free despite media edi nani achemu e wo media general na ba ne Ghana for bebre na akasa fa mu ene Queen Fiashwas nigga so ba bonti no be kasa no se ade amoye de mo antwa ye kura yenko ne yenkoti Fiashwas nigga ne nsem be odi to dwane ma ye ba na ya to a enkomo twetwe no eso Ebusia Fiashwas nigga nsem ode beto dwa no ene na mu nyina mo ahwe video ne ebi no na yenim se Prophet Kumchacha obi a na ma show no ye o YouTube United Showbiz na o tai koso pa obi betumi akasa o ka panelist no na afeso no wo share Captain Smart program ye o Nua TV so a o tai koso mo na Gucci so e program so enti na yenya na o studio had onu ni pa obetimi aka secret na etuemu nia ekoso e wa afanu ne mienu nyina entemte wosia ma menko na menkoma na kwaba na yemfa nkomo ne enhyehye so baba no akaba ya obi ade minyo obi ade o da hokwa afi na mehyehyɛ into da hokwa me madam fu bi kura UK waso ho ye ne fe enti ya me de wo number be man so UK for no monti on say tie UK for mom de ebi ye pepe but enyo nyina ebi ye pepe enti wadam for no wetia oh so ba kokko de ena oba kokko ana ho nye fe kora enya ne sirim sebe ene ne simo gele ne awase na wo awo mo fe sebe sebe wote wo hwa atade ye hyew kama ene sade wo tiwe se metena video wi so ka se wo nye fa na me kura me tiafo wo ho fe nti ma me nkan fo na utiri mo so nya wo de UK fo ne de on se matena landing bebre okay nti ebi ye pepe ebi se o ma £100 okra ya o dwe mo se wo samba Ghana skema e doso nti most enyo nyina ebi nso ye good good for ne doso chen pepe for enti sebe me connect wa mo obi a na Prophet Kumchacha me connect wa mo obi a me connect wo ma obi a wo ye pepe ya de bia wo mia ne nsa e de so obi a wo twi moto e wo kanda obeje ni nsem a so that there be some me obi obetumi ahwew na obeye okama because o rasta no kora so ofe pa rasta no we na mo friends en kururus konro we bia e fata opa
The way Rasta. Ah. Conro ni the obebo ni say but we dey abono. Ah, conro no le soso no. No obebo akwo chi say. But we dey abono Rasta. Yeah, man, ba ya mo efe. Okay. Yeah, e fatam. Ti awon fe me da wase. So why fe pa wa ke kan to so. Say dey ni me dey bia na. Me da wase. Yo. Yanko ya asem me so straight. Na ma issue see. E ba ye nim say YouTube there. The show no na na was so and na you to me TV so no mo a enti no dey pa na tue mu ti ama asa ana moto we course oh me dey me hu dey ekoso den ekoso me hu ni ekoso say na ma e free UTV akọ Onia TV na adwumayefo ni bi a more despite media e bo na kutia e bi so you ungrateful ni ade ama ebra okodru ho no Onia TV4 so the social media and one it so Onia TV4 will come if you trust nigga say I don't know me no who answer be go say or mutu sana mo I want say mama free ni say obi free baby akọ baby no enya bone say I say football so obi to me free Chelsea no call Liverpool obi to me free Chelsea no call Manchester na obi so free Manchester no about Chelsea so obi free baby akọ baby no ya na ehye den ya bone enti first me hu bone a na mama Mcbrown waye obi free baby akọ baby a enye bone sabe adwuma sabe mo ye media work ya mo yi enye no nko adwuma bi o wi ase bia obi free baby no ko baby obi free baby no ko baby eti na me ko baby ya e won also of Kumchacha enye bone ena enkyere bone a waye ena onye bone bia ena obi ti say ye papa Father Dixon sa woni father 90 a obon say father is so good father ye ni papa ah we ye ni pa we ye good Father Dixon sabe me sure say ya Father Dixon na mama Mcbrown e wo problem only problem sa asem we ba ye eye enchenfo no e na e cause problem by Father Dixon any yenua ba ho ofe yenua ba nana mama Mcbrown sabe what we want to masem what father no masem what nana mama be kasaya so wan kasem bonye ntia father ebi kure nsida ana wo de opa sabe father do nipa na nana mama Mcbrown so do nipa father e kure ye bibia ube nana ma wase ana nana ma so ye bibia ube father wase father you obia on kasesebe wa be ye adwuma wo me wo ne me ukọ etikọ a ukọ no sebe me ne wo yaka me hu ami nchia dabi antisa one say radio adwuma no obi free baby ba baby sa yenua be ku santana sa no wadom e no ba okay adaka brefrem po manso no wadom e no ba Peace FM despite media yenua ba vim leading if you apogua no multimedia adom e no free one no ba despite media yasi ba bi odwampe e no di ni fufu esi ana eja brefa sa what in dinda eja brefa ona no host program e wo Peace FM a ye frɛ no etu omu osun and I just prefer free peace and no call multimedia by and never no casino multimedia for any Peace FM despite media ayamiano I want your back sound despite media any multimedia
ɛyɛ abusua baako a wɔdɔ wɔ kama yɛnua Kwadwo Dixon sama wɔ Peace FM and ofiri one call Angel make us say what that's what Angel FM sabi obi free baby na okọ baby eno ni nye problem but won say ya na bibi ba actually for no and study ya ebi ba kasa and study ya be ye no and ya be ye se ade no kra no asi jebi ewo yinua ba na mama Mcbrown ne fada ntama ejebi so eni ntokwada bi mejira wo fidie we so aka ne say me osofu Kumchacha me Peace FM ye ka omo ye bi amenkrofo a Peace FM aye bi ama me despite media ye bi ama me pa some are preaching despite media. Peace FM 22 years. Wow. Yes. Radio na ye bi ama me pa. That is the woman say. Ye nua ba na mama Mcbrown. Onye bone. Ana na nama ye nua ayi captain. Captain Smart. Yeah. Obo aduma pa. Ana minim captain na enye no. Sof Kumchacha minim Captain Smart enye ne. Kumase. Okay. Enyane Force FM. Ena minim na che. Captain Yobia wonye lazy wo adwuma. On fan na adwuma ndi agro onye lazy. But to me I catch what say. Those days Kumase amo be ya 4 o'clock 4:30. That Captain Smart ni wo du adwuma mu de da. That's what we do adwuma 4:30 hours all the time baby. One be Oba multimedia by 4 o'clock 4:30 that captain will do a drum. Now will do a drum. Oba Angel by 5 o'clock no starting the program by 4:30 will do a drum. That's me. Ya mi kwanya captain kwara wo fa so da. Yes. Captain wona ana ye obi a wo ye adwuma tu so ya kwadwo wo ye lazy Captain Smart ntesa Captain bo adwuma ana obo adwuma so a adwuma bi a wo de be sha Captain sa no wo yi ne yam wo yi ne tirim wo yi na kumam ebo adwuma na sampeja adwuma no aba adwuma no na monfra Captain kwara ne da foma wo betumi aba be pedi adwuma na ma adwuma no aye kese wono so na gift ai da me dia chano okay obo adwuma eti amofe se ene yenua ba na mama Mcbrown akọ media January na woni media January for ko ye adwuma sofu Kumchacha me hu boni egum boni bi yenim that is ya me broadcast if when be no ma take you there not to say I say what could be mentiase na woko na wo muma nkra mi no be hia no omo de flower koma no omo invite PCS akwaboa ne ade ade no efia hwase ne ka kire say ade no omo ye ehu hia say san komutu because ono so ye my 40 say omo a enti de na aso mo ya mana say ebi nsi wi asida one say baby ye Kenyan sasemu bia ya na afia hwase ne ga bebem no na dan nkwase kasem na dan jimie yes UK for kabulofo bi sa bad datash bro free the attack yeah mission wa London oh okay yeah UK for brofo bi on kan bad datash baby asundwe wono sa afia hwase ne ga nko aba wa asundwe tufure ho yeah baby a ho to wono afia ba wa Obo sa woto na etu ofiri ho. Na de onpa ho to ana. Dabi. Babi a enhira wo no, afia ba wa no me ye ba ho. Hey. To kura mkacho. Sabe. Media January afo
nana ma eko start program na oko eno won so won we kam na sa de we afia de na no beto mo creative program wo mo say me bisa o se sa ta mo ye adwuma e na captain no na ye big star me ba na obe jai na adwuma akotwa ho t-shirt o mo nyina be gina kwan ho se de ase o mo ni dwuma bi e di no wo adwuma ya akase tam no obe ye life so what took on ko na home Dabi or heaven our adwuma ya kase tam ko no obe ye life one say ya wani aba bi owa untumi mremu obi ti say untumi mremu FCC enua ba PSA me am ofase PSA tonam ana ade bia wo ye wo ba bia wo ba fre PSA no so watam ko ense so oye den oba na oba bo wo ana sabe ye nua ba na Mcbrown e free UTV no enye ntokwa na odi free ho ana fada nso ni na enye ntokwa eyen entiase na sabe wodi e free ho eti wo ye bibi na wokọ ba bi na ose PSA kura nkrofo bi obi se PSA dia ba eti se PSA nso kọ to nyoma so onye ba na se nyom na wo to no na wa ye mi yi na ma ekoto no aseni a ba bi a no wo no enye na afi na Awurade yi ni na ba bi fufu am se afi na Awurade yi ana me ka se eni ye wo guilty conscious ana fo kan ana ye Ghana fo na wo kan bi guilty conscious on wadwe but ye nua ba PSA star sa ni nyum we kura wade ya ba de dada sa nyum na wo ho de da UTV fo ebobi ama ye nyina ye bobi mo bi abobi sa nyum ni nya kuti anyum wade ya ba de da Awurade ya yemi yie ena wo ena PSA ye bibia wotumi invite nana Mcbrown ema ne ba so nana man so ye bibi no invite PSA sa nya bone ara bone na kum na ehu hia se okoye adwuma because ebra ehu se wa start UTV no ye ehu se UTV for will come no chain da ne nsaye ne ya na okoye ne nsa ne ba ye na UTV for man se pains na o fam na wa sa ba but when ye adwuma no okoye na adwuma so ye bi da ofri ba bi no okọ ba bi na ekoba se mo de na tika mo man flower mo ja adwuma the whole the activities na ankoso na mo focus na akobo abeto nyum ne ade a Ghana fo no bi no ka se ase akoye akuti abo e de ama despite me dey say mo mpe na ye de epe no because na makoye interview no ne ka se bi a wo kan o se wo baby na se weni enchi a ana so wo baby na se baby a wo ni entry till say we are special e say wo movie and oni obi answer contract here when ni nsema o de bible ntinti me Ghana fo bi tutu say bi na problem bi wo ntina de ko ana me bi say Sadia wo ka se media genuine for the whole day on the be year adwuma ya activities ya on the be no wan fa nyane ya pacho Sadia whole day na se so on the be year adwuma on the be nya won sika na on wan fa nya no on wa be bo on champion Ghana for na ka Ghana ni na all kan media genuine for na be bo on champion say the whole day scan na se so hu nya no on wan nya it is any pa no mo ne be se emon desia ebiaba ana me ka se sadia man na ekoso na yenua ba na Mcbrown ekọ so Kumchacha we enye program ana ji a won be boje ne so any captain ni hia won be hia no so be service of Kumchacha enye program even father me ka se ma father by father kura no Father Dixon me se bi ni trimu na kuma enye program o ma no say ye nua ba na Mcbrown akọ baabi na bia ye welcome no father kura no enye problem o ma father so ada say but only pa wo person set confusion a wo kofa we nyina ba ye aye afia swas nega ana me ka to say wo no once ade bi e be ko wu ekra no e wada ne no ba yibro nsam e wada ne no ba yibro nsam na ade bia ba bia asumdwe wo bia no on pa asumdwe ade ba bia
odo wono ko ade ne spirit wurawa no the confusion about sabe media genuine ene ye can say despite media eden problem only problem mama nka se mo nkyerɛ only problem baako kra eden problem no ye ni ya Captain Smart o chomo betumi afa peace afa UTV akocha yayi Father Nixon wa ye ni ya Father mu Captain wo ba bia wo be chi an wo ye ni ya problem ri ni ho one say ya ni ye wa chila ye nye wa chila na me nchira wade ye I send this in MPP ba program so a ya no wan hwe yie na atifi a obefa nwanya yade ye ana obefa nwanya problem but wo nya atanfo so kona NDC need to show so na MPP need to show so a na we tuma we kan we ya that ye chira na wo fia wan hwa obe wonne wunu abeko but won wa wi a won want to make kura afro ka baako etumi kotena restaurant didi mema hu bebre meme ni radio fo na ye adwuma LM ni TV fo na ye adwuma won to to da bi studio aso won kontoko ama ase we be ye we bibi ase bibi besi ase dana temu da besi o wi ya to da bi aba akokora fa ka ama na wa ko hwesi ba ko kem na wa ko sin wo fie ana to da bi a o wi ye kura no ma fro esuru wo no ma kwa akopɛ Chinese no ma di ba to ti fia wan hwe yi a wo benya wo bɛfa wonya BP nya akoma yade ana ti fia wan hwe a wo nu nu akora bɛ kontɔwa but ɔwonya atamfo wo te base ɔwonya atamfo despite media any media genuine ɔwonya atamfo ɔwonya nuanom ɔwonya atamfo but media wo afia swase ne ga no paso ɔkɔso program na ko me ntimi master da ko ne afia be hia na mama set mo differences ade na wo menente ase wo ne afia isa issues bi bebre aba wo ne afia ho ne ade ya meka ndi obi sa me na meka me ni issue ya aba se de wo kan wo kira wa ade de but ase wo de wa wo ka se be a problem wo bia afia ase a obefa the person ase bia wo pese wo ka be di condemn that be who said you woman say na ye issue meka ne natural okay meni mo na Gucci ene onwe ka ho na kwa mi jan ene onwe ka ho ni ye issue ewo onuye TV show na ye no afia na sam na bam obi anfa afia ntena TV no so show bi a ye bia wasam ba yetumi extra yadwen ena yen ye kwochere yadwen yen ye panelist asede no ye kwochere yadwen ade ye che ye no woni bi afia so asene ga e divert ye me wontumi amedi matem mo na Gucci wontumi amedi natem the tewa ye panelist wontumi amedi natem wo divert ena the media genuine ye ne dia anti bi CEO no afia so asene ga ko di woman natem edi natem e wo wiase ni na di ni wiase atem ekeka nsem a ensem fata ba bia anti bi media genuine aye wonuya FM wonuya TV any TV3 aye ne dia ne akoma FM aye ne dia anti bi ba bia wabo bra ade akoduo no obi enu wono ma afia so asene ga na busuam wabo se abrabo ne bi da ba bia ma me na bobra akodu ade sade ya ma me na toto ne niema na TV3 ba ye bra na wunsa na unsa ba bia ana ma me no una wo ye decent woman obunipa wo bre no ho ase
wadwo but ebi ase yesi ahwene pa enkasa afia swasnega etumi balance ye etwesi bedidi anti bi atam ebetwa na dapa na sabe airtime maame no so ogu ne ho o me kahwe ba me kahwe yeti efiri won afia na bo maame no ato listen to me wa bo maame na to ana de to so bi no wa bo media genuine no ato so ada say ana wa bo wonua fo na to because one say one no afia no one na semo ba obi die ba ya no obi asemo ba na no pan ka no obeka but one no die ba ya no peso obi eka it wa bo won to because sabe nana mama Brown and wako and a captain no mama no welcome and ye the fra wa hye nsa and no shishi t-shirt that can wait sabe e fa wo but you do fiasem that feels was nigga that way your friend do fiasem only the fiasem where am fa ho and sabe ya me believe father Dixon me believe father ama and the fact they did too much say sabe ya the fears was nigga akoye ye no father woni mo hwe uti e dia meka die ya o de ba nanse ade ni wo so de ma de wo bi sa me na wo so de ma enye fo le fro say media genuine no sa wo so wo okoyin so to ana me bwa father ni mo hwe father woni mo hwe cha woni father jiada woni ni jiada sa wo sia father na wan pena semwa na tese woni pankasa no nya nipa father buadie father di agro father sere father tinanim eti father Dixon oni program okay kumena ye meba oni program eti mo wo bi entina chiri entina back door en kase e bi a father en e push efua no ana be ye na ade efua na ya friend of en fa ode na wo hihye nipa ekofa asem bre nipa o se was okofa asem no de abre nipa father debi ana me di ba wie ye no bi sam de wo so bi sam ansem ni captain smart o di opa atwe ben captain you so woni mo captain you so good captain what do nipa one day na de no be ye na se oni modaka me say captain one day and the way ya wo be sra kire wo be ba mo awo no be di agro no captain do nipa so say wo do ni na captain ya kire nana mama Brown what ma say wo do no na captain ya kire nana mama Brown even ye ko show kura wo TV ni so ni ade ni ya media genuine any idea for a captain who watch her. That will who are oh media other nonsense of a tone catcher. Other the way I want to be combo. What I said, Sarah father Dixon with you. Father, say what to walk pa. Now father whom was all ya plenty me chum. Father whom were done in the near or everybody chill. What am I saying? That's it. A fierce was in a guardian. One fun what me say you can never cast a bad dash. This is the very bad dash. Bro free the point me busan papa na go taika. It's totally bad dash. Come yanga honorable Kennedy Japan so what that team of quite the so so man penny. Na say or say MPP for na so mo sorry tell ejuma. Say MPP for him no more there na or secret we wait me there about na or the good party what the sad threat in so akwa Ghana Revenue Authority for say almost super so mu na djuma na ya ban no e na ahye ne kutupa wo yesa but you are doing chere wa no me da sponsor yase ye wi ase the otini jawo and when you said yes she nefa and the summon ebe catch us say rufuo da no nsi aye ngina chi
Some ebe ka to say ewufo eda no nsia otumi ni echi ya papa ona bu Kennedy Japan MPP party na da won ya ka memi yo bia mese kan ya sikan fe no ene mu twa chire twa ade bia ya papa ona bu Kennedy Japan be ya emfa na kwemu amenti ase no me mitumi ba chere ma den. But ya ke wo bia wa bre wo MPP party mu nso a sabe wo tumi ni ona bu Kennedy Japan so mfiri mu da papa no nwade ali ya ke wo bia sa tama na bia aban no wo position a wo tumi kasa ya wa kukuduro a na wo tumi kensa makase a ona bu Kennedy Japan oye bi pa ana ya ka won wa MPP party no so on do sika pushi MPP party na e ya boa uyi onna bu Kennedy Japan free man enye yi wa ye bi sabe nipa be ye bi wa me ye ni nyina eti no wo so wo tene den o se MPP fo no pese omugu ne nyuma nti omo wo ne so omo anya ya o wo secret bi obetumi dia ba outama party ne o se adia ba ko se ma mi femfiri se emra metin ne kasa bi mu se samanti ni ye so dia wo se Jane Alfo akotena ni costo anade ni costo a wo bi ebe company ne so o pese o de boa youth no na omo di kai ko ye hwehwemu sika wotua any the source of income ne ade a na se omo de obi atena wo se won hwe ede no sales a obenya ne ade na omo so mfanya omo hwehwemu mi haba se de omo ye ni na ye MPP aban ne hye o masemo mo ade ba ko wo kurum wa ne se kurum wa nkasa no so ye businessman na ye business takum na wo ye adwuma pa wo kurum wa na wa bi se wo be gina politics say ye to abema wa hwe yi a aban ote akonya so obe ya na dwuso obedi so wadwuma sa won pe wasam nso de a na koju to the second den ka o MPP o mo amode won de abate wi ase ukunkura won ne dem pa ba ko so no unim ni tirim nim na dwen nipa betuni asra kyerɛw ba na ono nipa betuni asra kyerɛw ba no ye otanfo da bia me ka se wo sere kyerɛ prophet Kumchacha na no kyerɛ wodo ya wodo kan wo ho e ye wo sere ye do eti wo be sere kyerɛ wa e ye different ana enye obi ane ne wo MPP party mu bia na kyerɛ so bepe wasem a wo bepe wona bu Kennedy Japan wasem ana wo bepe na sem what is it omo wo yes osiana no omo no ye mo na senu ye mo na senu but maybe the free ni say ye wo kuro mu ewe na kame ade a no say ye wo kuro mu youth ibre young girls ibre ka obi ye Ghana ni obi te say ya papa despite Dr. Ofolisapon ya papa seconds kwasi chum ko atin yeah kwamna kase ni ya papa Kennedy Japan no twa enuma wo bia me nkrofo didi da che enuma wo bia ko penisa agudu akase nkrofo efidi nkrofo twa ya ma me antibi media genua twa enuma wo bia ebo nkrofo me nkrofo to bitua wo ma school fees all dining and that nkrofo we nyina sasa ka aban eboa wo yes say tax no say 10% ya that is a aban consider one that ka aban ni mo won tua percentage bi that ka omo to ni abi enuma more that be said ya be ya Ghana you fu na eba ebe ni adwuma ya but enne me nua ba China fuo wo kurom wa Lebanese fuo kurom wa a wo mo bie enuma enuma na China fuo ni Lebanese fuo ni ade bie no Nigeria fuo bie no wo be koma no na wo nkura no
tax and ni yama bi ese so won ya na won nyo but wo a wo ye kuroba a wo ye wo man papa no aban bi betumi di nyani esi wo so a nani wali besi wo so no wadwuma no e be collapse ebe say that the one show yi papa kwasi ndum ana wuni ye papa kwasi ndum CPP and a bay PPP papa kwasi ndum ene sebe yenti papa ikura nkasa de ne yete ne cafes papa ni nyuma bebre UT bank so papa ni nyuma bebre sai ni nyuma bebre ko down ni nyuma bebre ku ya identity politics sa wo be ya politics na be petumi abepe power de ya na empanifo na wo Ghana no woni won fa na wo mo fa kwa bi so ase wo ne ye be hawa sa ye be ya ba bi a wonya wo income every no ye be si wo kwan na ye be bo mo ne ye tare wo because politics ye discard na ye woni ska untumi ne politics eti ba bi a wo benya income every na be ni ska fra wo de be ye wo party ana wo de be run wo political ayi no na almost kwan sa ye be ye ska free wo ma na wa ba mu obu by yemfa san chechele woman yes asofu Kumchacha yemfa san chechele woman ye de sa chechele woman ya enye etibidi ye anka me wuye ka onabu Kennedy Japan ka ba we kura emu no wo ye MPP ni wa di party ye chi sa wa bo ni sika emu kasa so ebre bi kura I think say everybody okokan facha me say me kasa ibefo ni yifo asem akanfo ni ekofense nsem ni ade ema papa we wa brebebre ni ade wa bre enti no me ni yoba daka wo bie enuma daka sabi o sabi mpre asa obedi babu yufu na we kura no I don't believe sense say what can say JRF kwotena eho so omuso mo ye hwehwemu no ma hwe ebi wo hono ma unzo obebi adwuma no woni me bi onya ne sika freni ade enti no investigations no mo ye enye right say so mo ye sana dabi on the one kwotena so onye de say obi bebi adwuma te say ye papa Kennedy ye bi adwuma no so on person on ye ne mo hwe ne kama wo eba de dia na ye hwe ho no tua ho tax mini aba so on ko ye on ko check here so mo say papa ni tua tax ana me boa bi boni bia wo won mu bibi boni thank you so mo ko won say papa ni tua tax won na ban kura ate so no tua tax ama wugusu tuya ma wotuya ma otuya akadem biem cause won pese bi obeye bibia ya de begina so abon ni kwadu ana we kuraro kana banti so se kuraro daka enwunyia se ayi JRF wona kwotena ho sa JRF no enya aban enya aban awu sha aban yase aban di betumi akomando won akase mu mfiri ho tax na so otuya no betuya obeya no mra kwan so by somebody JRF kwotena wa you disgrace the man ono me sili tiri mu pa obeda na di se opese oye mampanyi no e na mo MPP fo ni person mo sorry tenti na omo ye ne sa Sunday yes every year e wo ho e no man so kan matthew 10:36 ya ba so oni pa fiefo e na be na tanfo e ye se abo bi be kawa no fruntuma Sunday tie bia uchi amanyokuo abusua na abusua ko nya kore da wono ko pa dia so obenya tanfo what am I say obenya tanfo but baby a no kore da no yemfrento
na walk so wo mo secret bi o de be pia bon ta de ntina ona bo kele Japan tina ho no mama asem ba bi a o se wo secret ni wo we mi wa de ame ade no nim se GR from wo ye bibia ina ade no fa ma bonten o twa mo ma attack na ansa na o de aba enu ni ade a ya na me kura so ya na me yese ya na eniama bi o wa o se ma me ka bibi wa se won so obi o wa owo company bi mu owo abusuye bi mu owo baby ade bi koso ya na ehye de nkoyi but because of say owo bi ntino ya na nipa no ya no mpese obeba beka so what am I say na akwete say ye no nenam na so bibia wo bi hu no na wa beka so I say me ona bu Kennedy ya Japan eno na ya me hu ono so I say once I was a party nim but de ekoso bia so o de ba bonten de ekoso bia no oh once eno kure ni bebre won so a esesa wo kan memremu no ana eno kure ni bebre wo wa ana ona bu Kennedy ya Japan was several party ni bebre yes including anase issue here ba ye ni ade several party ni bebre wo kwan bebre so but yes enye bibia abomofo ko wura mu a enye bibia wo mu bia no be yeden obekan enye ma bi o wa abomofo mu obeba bekan ena ne ma bi on so a onye dai onka wo de padlock to na no sabi obeka bi no agya bi eti sa na me osofu Kumchacha me mu ona bu Kennedy Japan ya na ne ma bi o wa obeka bi na ne ma bi o wa no de bi a se fridge mu so aka so obeka ni nyina de a kuro ni bebo o man ni bebo no kuro pa eti ni ma bi o wa o ka bi ana de wo ka bi ya so ya fat ana de wo ka bi ya so no e no kuro na wo de ya ba eti bi de ya be pasa me kan osofu Kumchacha me kan say papa no wayade waboa party no ba party na nkasa na ye MPP party no me osofu Kumchacha makase ohun ni nkaye kwa bebre so part MPP party na da ohun ni nkaye twa wo ba boa MPP party na later wa hwe yi won ba mo aka wata kye da mare me na me ka kye ohun ni nkaye twa osofu ye wo wi ye wodi fo kwamna te wi ha we me mo wa de boa MPP party boa MPP party ne boa actually on be yin boni ai we so on kure nya program yeah one kure nya program akese a wo ba bo nwa won wo opposition dia wo ba bo nwa abo nwa ai won be di aban ni wi a wo boa wo ko ne wa ko chia nkora wo ya ma kwan boss bi on ba se won ni so the MPP party na nkasa no e wo program so for Isaac ko usu bemba and then one so for usu bemba e wo edu ba du de na solid dan kora to 7 eso to me as kan se we nyame ya kira no e wo MPP ho menka se so for Kumchacha sabe so for usu bemba menka se 7 wa ye bone a ma ye nka e mo ye bone a menka se membre ni no so for Kumchacha me to we emra me ye bone a ye ni me ba kwanya ye fa so a chi so for usu bemba na wa da akonwa mu e wo police hospital wa dem pa so kora na ankof enku ne nsa na etuo be ya fo gina ne nchen ada wa ye koronfo wa ye hard criminal wo jani akon e wo bra so fo Isaac ko usu be mpa reverend atumi aboa MPP pa menka we the American nyansani tie ne ye men kan kire me se na anda wano de onye nipa na emre ni no men ka se emre ni tie ni ye ya na maso no ye kasa ya muntie men ka se sofo wusu be mpa emre ni no one is am can say above the law as then no one is above yes sofo Kumchacha men so nchemra sa na reverend doctor Isaac ko wusu be mpa so nchemra men ka se emre ni no but tie emre ni obia the way you treat so for Isaac go usu bempa no na sese de ye wonye bibia kura ma nation no enye bibia ma MPP aban ni da
ayu bi a wo ye wo bi a sabe etu anyina no ho a obitu akọ heaven afa wiem akọ ye hu ni biem bad treatment etiam people for no empany for no dodo na ni nkai yes dodo na ni nkai ba me no the American say also Kumchacha the American say all abu Kennedy Japan why you be now sure bet me president no person no will take on it ya papa all abu Kennedy Japan ya papa Alan Chle Kojo Manitin Alan Cash ya papa Bawumia 2024 about one day omun you on adwin free so won betumi abe president emaso oh really na me ti one of KPP I kum people's party na prophet Kumchacha me ba be president ni bi yedi 2024 na me campaign ma wo bi I know Davio jamini aba jamini aba ana kum na we libre say wo ka wo YouTube say o pese wo ye e football asem se mu na bi samen na we say we libre say ta Dabi oh okay that's it your woman say me 2024 me jina mu den ana me ma me di president ya na mama so fu kira aboso mra so fu kira aboso ma John Mahama mra enti kum o party members na bi ni hwan na o campaign team no enye say aka akra wa you will be 1.5 year na the party akese na kra so won panifo kra na won leaders oh masha mama wa start campaign na yin so alanka so start me obi a start na dia yin na me hwe so obi a wo pan of aso ko gina ho okay aya me ba be start o party me ni problem awufo kra pedodo na info ene ko mo policies kakra me ye hu na mamu wo hu na ma solicits ya dia me pesa me kan se awon fe Sami sofu Kumchacha 2024 ma me di president ya and ye sofu chira so momra sa sofu chira so ma John Mahama emra MPP ni bia all president ye die no me ba me kura de me se 4 years pe ni me twa 4 years because me ba discipline na me de ba na no what the next 4 years na Ghana for be ka so ho ntoma me na kuma Ghana for mo de say o be jina o beto ama and pass ya question na ubisa no it wo de yanko ye na the woman say am ofe the woman say me se me ba 2024 ana sama Ghana for to abema so fuchira so sa so fuchira so mo kura so ama on to abema John Mahama enna me ne so penny bi koye interview o say ope wa sempa de we a o use scriptures ni ade na ade ba ko a nani nje ho ye support na wo true dia ma so fuchira so because wa Bible nti abeka say wonye Bible ni but still na wo support him me pacho won de no nya age me pacho me ba ye interview na be ye me enye de so fuchira so maka enna de so fuchira so maka wo hia wo no ankasa ne wo bisa e bia wo mini a wo de kan wo betu na kira wase me kasama me ho wo jire me kacho ka se entoma ni time ko fa no be bom ana me se na da wo tumo bi e wone sabi yo facha me sabi facha me Ghana constitution ya de Bible na ebu it is yes me ba the Bible na shine say man is oh na say so fu chira so no preach go to quotations na won the Bible ye ni on ka say won je Bible ni en say bi ho no ma en e wo mu aya wo kan na wa kire na dwen what say so fu chira so ma bi na no aka say won je Bible ni what's the Bible ni history history as you say me share them tomorrow history ya bakos eti wunya na wunya so fu chira so ma sabe yo wunya me ne ya no wo bi san the way e de ntia wo say Bible no ye kan say history no wo be nya wo tere no wa chire mu e bi a wo wan tana say wo no bete wase ye what tana say you clear with me clear that's it that's the woman you know say so fu Kumchacha
2024 mama yan Thomas of Chinaboson wama yan Thomas John Mahama ebisa ma me ka asam nche o se re enne me ka na nche o se ya papa onabu Kennedy Japan ya papa alankasi ojo chilemanten ya papa bawumia awumia sakora no ba ko betumi aba be di president ya 2028 yes 2024 dabi cause all man won say no I want say o man na say JDM so aba penyo obedi man penyi pe ye hu say de obu na memo fae obu fae oh eniema bi wo say na abresh na Ghana force ne man koyi ba me me catch on nese John Mahama mre so ye better chin ne say eniema John Mahama mre so dabi o ebrebe dry emre mo de be ba ntemu ne ewe emre mo de say quotation nyame de bo Ghana fo dua Opa America MPP abai na chire de nti a mo chire na ba edenti omo se covid e na face covid ne ba Ghana pe o se 20 say 2016 ba covid no covid started when China 20 enye China na covid no started here covid development here cause China population area be 1.7 or 1.6 billion China population do also change Africa, the whole Africa population. If you go on capital population, yeah, and your world population. World population, as I say. We are seeing China for. I want to who you are Indian for? And you pay 1.4 billion Indian. So we are seeing our population and I'm almost 8 billion population. We are seeing now. Your couple my population by 8 billion. But China for don't do so. China na COVID in the buy development cost and the cost. Now one COVID no in frama kakra farm. Mo say mo na abetit mo ato. Ukraine and Russia and talk. Ukraine for one Ghana for abeko. It's some say one the free buy. Dabi. Yeah. Metro near there. Ukraine and Ghana for abeko. Russia for Ghana. Free woman. Say into I then am one the ammonia money be. Say no na ya fa ne ya to ne ma ye. Thank you. Afela wo Kenya sasam. Ebe fu ye mo no say e dey ye timi fa so body mo MPP because e dis address ye nim say sam ye kra. Entini yi. Ati ye fa mu ye leaders na. They won. Afela wo ka sam ya tutu ye ne ma ye. Unya scanner de bi ye udi. Na de bi ye unya scanner udi na ye scanner dia. Da ye be yi wadi afra adwuma. Da wo baba yale. O ko first kawe. Enti na sika wunya bi ya wodi bi to. Ye nse sika. What must say? Miniaba, maybe a simple and short and tintin and tietia and everything bad dash. Bibiano. The soft Kumchacha 2024 year to Abema KPP all the way. Ye be coming here, ye be come, ye come out to let your bar. A rather send one when you may come here chat to okra. You for no your bar. Obi a hand dying 1 year, 2 years. Young girls and young boys, no. I was soon be an obi abetua rent a car. She say I deba. Busumi be a obi abetua rent a car. A busumi be a no be a tia. Tam 20,000, 30,000. And come if you would nephew and yet I fear swan. Now I can't so be a coy out there. Nephew will be a conqueror to so be a coy if you son toma. No put a book and so be a couple ball Manchester. No you near my trouble. I was soon be able to get anchor. And only a labor, your bar. Queer a prison for good prison in the whole Ghana. Probably 30,000. You don't have you queer. And you never back or call Russia. You can't say any idea. Now call Malaysia, right now, Malaysia. One day, muffin a year patrol. Any idea, I bet. Kwame Nkrumah da Roma, any idiot. Or you are cocoa by your friends simple. That a question no matter Roma. Or mine no Yami Shrine. Nana the kind yet is castle, as your comedy. Or mine you in Yama. You will be baby, cocoa, bauxite, timber, oil, manganese, contumely, abayele, eddie ball, and cankum no more, and chanam, akau,
Brofred and tonton double mansana ejinamoa koto and tonton bibia ogana nyame yeshrayen your national anthem your tone said God bless our homeland Ghana and the God bless according to God curse so I say God bless God bless our homeland Ghana God bless according to God curse ye wi ani atoba akwa kan yenara yasasini eya boden de mayen moja yenana nuhwe gu woreto wo mayen edumi ne wonsoso siebe ye bi atoaso wonsi moja ne nana nuhwe gu ye ne yenye bi nya den entoaso ene ne maba wo yi nyinsengu ene sakre kotam nyina sisi enkwalati adane chok ene moja no se ye toaso civilian ni nya soja ni dimayawo soja ni su nya civilian dimakum moja no na ye toaso eko o my way nyame yeshraye enso boni ya yedi entin emi enkoda me da se also for Kumchacha Ewurade Shraw I love you and I like you bless you and long life to you and your life will never be the same and your life shall never be the same and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God, I'm talking as a prophet because for the Spirit of God is upon my life and the Lord has anointed me special to preach the gospel to the nation, to break any spiritual and physical protocol. This is the American stance. We'll be of one for the American in two Sinamatea. Yankupon Shroud, one thing and long life to you. Family telephone number, who put me on WhatsApp for me, friend, Yankasa, Miniano, Unsunian, Wate, the Mabu for me, Miniano, and one family number 0542 51 another 5128 0542 51 another 5128. You can call me or you can give me a WhatsApp or text message if you call. Thank you, bless you. I was here and see a ha and a Roma pioneer the moon and was a so Kumchacha and anybody in common. Midi Edina na Fiasewa. Papa, that's so bad. You are welcome. And there was a yakram, yes, I wish I would have made it for us.